Hadin ba João Pedro orang lekay negara Brazil bay lekay ru haka klub Chelsea. Ulah syak kentaj menta haka Brazil national team na kemta ka World Cup arjar apun riu. Pej menta hangne kumno keren João Pedro na kemta ka Brazil national team. Ka Brazil ka depan pelajar ka squad list na kemta ka World Cup arjar apun riu. Ha kabaga kerteng jongo Neymar Jr. Klasya akan tuplang ha kane ka squad list. Kabala pentkemen yang gibabun balang kinong Christian ki fans jongo Neymar Jr. Henry kebas ngausi ipat kadeba ka kerteng jongo João Pedro orang lekay ha ka klub Chelsea syem lasya akan tup satia ha kane ka squad list jongo Carlo Ancelotti na kanta ka Brazil sya ka World Cup arjar apun riu. Ha kabau Carlo Ancelotti ulah keren ru ya kini kintin da kabau laong. Bangas ngusi sisya na kapta jeng tugi players ki bang ngam simla ban kentup lang ha kene ka squad list kentup ru ya João Pedro. Henry kermen bah ka weipat kapor ha ki World Cup ki bandangwan kin sayolat ban nyelekai ha ka World Cup. Henry kene ka statement kalau pelaj da João Pedro hadin belasya kertaj ha ka Brazil national team. Pej kumno latho João Pedro. Ngala persyang ban lebha man la kapor ndre snubok no bakata kamla ban urlong ya kejing pos ni jonga. Ha ka bang ngamla ban represent nagam takari ha kani ka World Cup. Henry wat la kata ngan long ubayasya bat ngan persyang barabor ban lebha. Nang ta ka jingkemen bat ka jingesya kadai ka we ka bentah ka football. Henry mentang ai kublai ya away pa away ki badan kerteng ha kane ka squad list na kamta ka World Cup arjar pun riu. Kum tarungan ajing kesyan ke bapura na kamta ka jongki. Kenam kenyo ban wanra ya kanam ladu ka ba Henryusin Henrywat na kamta kari. Kane kade ka statement ke jingkren jong João Pedro hadin bawla sya kentaj ha ka Brazil national team na kamta ka World Cup arjar pun riu. Henry nakaling jong João Pedro lapan pau baun ajing kesyan ke bapura ya ke Brazil national team ha kane ka World Cup mentau stamp arjar pun riu. Basaj sinpat ke Brazil kan yora burom na kapta kari. Batada kan job mentah kan deru ka sen ke Henry na kapta ke Brazil ban job World Cup. Ka bas ngaulengo bar ke bakendit hangne kendit na marba ka Chelsea klapan ku burom. Yau João Pedro daw tau player of the year. Henry ulah syakan taj no pat haka Brazil national team ban mi madan haka neka World Cup arjar arpun riu. Kat kum na kejing keren jong Carlo Ancelotti ulah penpau bau dapat kejing susi sisya bau lah hapen kentaj yau João Pedro na kemta jong ki wepat ki player. Haka bau João Pedro ulah lekai bha sisya haka klub Europe. Kabau dehok sisya ban syakan tup hakan ka squad list syakan ka World Cup arjar pun riu. Henry kum kejing burom bat ban ailat ya ki we ki player kum taul hapen kentaj no yau João Pedro. Kum taru nakaling yo Carlo Ancelotti ulah sengau tu syai bakam long kabasuk ban kentaj yau João Pedro. Henry ban se namar ba nakadaw jeng ki we pat ki player ki bau hapen kentup hakan ka squad list. Bayo lese kata kadaw kadai namar baul hapan ketup no yau Neymar Jr. Nang ta hakawe ke video pat tongen sepej ya ke jingkren jong Thiago Silva halor kane ke jing syakan taj no jong João Pedro kublai sibun.